kwa mundu wigi umuheaga wigi ria gathuku mukanda uria riu nyita mutwe ona mutumia inete guku nego kena nego athiururuka ri wigi gathiururuka ta ngobia no ni we uramuheire. Do you normally give the best from what you have? Bwana Yesu atukuzwe. Do you normally give the best? Ibure mehare aja arajuriria tiriri bishop ndira tugure tu bodi mnajua tu bodi tu hudhu tondirona ni usukumirwo muno ni kamwako gakari twikirire cucu wa Mwangi tu bodi ndiramwira ndigwikira tu bodi tondu ndingirutaniria gwaka nyumba ino wega uguo njoke njikire tu bodi aranjira tugwika atia ndiramwira wihe thiku ingi ithatu ni tukuona gypsum na ni tugwikira cucu ucio arikiririe wega tondu itua ritu riraumanire na ki na kwenda kumuiga wega ukuru-ini wake aranjuria thiri twikire kaniro ni mwe kaniro karia ndiramwira tiga ni tugekira tairo ri eterera so that I give out the best. When looking after our parents, do we give them the best? Ne wathie thibitari kuona mundu, do you carry the best? Bwana Yesu atukuzwe. Atereke gwire no na murwaru no curu arwaru ne marora matunda mundu wa Ngai thiende cio na kiboyo no curu utwaragire mundu curu kuma Monday Wednesday Thursday tumugurire tutunda mundu wa Ngai uthondeke tutunda wega. Be the best so that God will bless you as you stretch your hand. His heart will also stretch. Bwana Yesu atukuzwe. Unginegera mundu kindu aihurie moko-ini anyitete uguo no hata kunyita kindu kingi yagirekia. So for us to receive the best, we have to release. Bwana Yesu atukuzwe. Wina mitu ina diro urenda oyothe yume pu ithuke andu iruga yothe na ni uramenya piu your neighbor hana gukwara kwa ne ngaragu na wi muhono urenda o acuthiriria diro ukona ifangite ugu. Sometimes you have to understand the needs of immediate people or around you or your life. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Nitoiguanira. You give the best. Nyumba tumemaliza, iko wapi? Naweza weka kwa big screen kama umeipata. Riu nyumba eno tonidramia kire na niguthi kuhingurira cucu Mr. Charles o mundu guku etwire na ngoro niki ekuhe cucu ucio nyumba yo ndegucoka na uriri uria mukuru ndegucoka na nduve iria nguru ndegucoka na mukondoro uria mukuru ona gati kau gakuru ndegucoka na indo icio cikuma guku o mundu ikare etwire na athie he ndungu amwire ruku ino wende kwa cucu ucio wigi no ndekiraga handu ha wigi ri ndugure mukondoro na kariri tugure nduve cucu ucio ria gathi kumunengera kanyumba kau ri ndimunengere kanyumba fully furnished. He mutumia wi guku adaire TV ya ni 62 inches 62 cucu ucio kumuheo arionaga nene gugukira we cucu ucio kumwikire na ndimwikire ruthingo-ini. Unaona vile nimemjengea nyumba mzuri atoke nyumba ino rumuge ati gutwara indo iria nguru wapi yo picha zingine riu tumurute haria oke haha nuguo niguo Ngai arenda ndio hiyo. Unaona vile nimejenga kanyumba kazuri, unaona ogirite wa ati mugiaga no karita mwira moja akira
Ona ni mroe ni diraka airo. Unaona hiyo nyumba vile ni mzuri. Sasa next week Ibu aende akamalizie vizuri, apige plaster pale chini, aweke tiles, dungoa kwa dungoa huku akina Hiram ni ararekirie dirisha nende atware dirisha cia gicicio ekire wega. Riu nani ndauma mathiko tuke tukahingure nyumba eno. Mundu ukienda kuhe cucu ucio kindu one ndungu nigetha cucu ucio tutigirire atiriri ona andu nimona hii Bishop Benda ngakira cucu nyumba Thaka uguo icoke ningi tucokie o gati karia karari kainamu Kuguru Sami no wende uguo ukaheana ki papa patron ukahe cucu wa Mwangi ki ate tupa duve Chris auga cucu ucio ni kumugurira duve kwa hivyo mundu kindu kiria kwenda kuhe cucu ucio wa mayolo boko mwake bas wa mayoko we andika wa mayolo ni agura mattress aya kuina we kigure oriri tondu mattress ni agurwo ayo gure oriri oriri cucu ucio toroka ndari toro ona tani na kindu kingi toroka ndari toro na nigucokeria mutumia witagwo wa Kiine akoragwo ruri uriku Australia mena mutumia witagwo Lydia ni manyitireire muno wira-ini uyu na sister ya wa Kiine akoragwo na hardware Kagio nake ni araheire itatu. Riu nirio ndirenda Ibu athie ari akire na hau thutha wega athimite wega arigirire nekire kanyumba kau gothe atege mai mathiage na makanju ona mamonererio hau. Bwana Yesu atukuzwe. Ithe handu hau ti hega. Maundu maya nimo maturagia tigo go Jesu nte kwa gatega tho oneke goikio guo ni oneke jikia na mbere rutiga na thutha ona na mbere yuke mbere no ithire ta mwa tondu maundu macio namo mekaga atia maturagia. Bwana Yesu atukuzwe. Mama Hassan boko yana ki tegeithi gas. Mama Hassan amepeana gas na kariko ka gas ya utiega nona cucu cio riu ni twamuruta riko aria agutogereru no ngirigwa takeheana kindu John ate mwithikiri auga atia John ni undu wa kurikia wira uyu auga ni kuheana 20 urai muthuri ucio ruhi rwega mundu kuiga ni kwenda kuheana kindu one ndungu andike hau ona karai no kega hau matatu na no kega ona ka 150 ona gatono kega ona taritari no njega tucu na maundu maingi ungimuringa pea nyanya cia fruta ucio ni mwaka na nuthu ongithi ukigwa ni ukwenda kumuhe wiki atia umuhe ndio nikirudi tuende tukafungulie cucu hii nyumba tukitoka Nakuru. Bwana Yesu atukuzwe. Ila ucio ungi mwire stretch your hand and God will stretch his heart. Vazi riu na cucu ndekiraga nguo iria wendagia ri kamuheki no gatutwara ithe tutagutwaria ukahingure nduku nayo gatutwara etiguo no menye kirio nayo kuhe cucu o mundu haha ethuthurie. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Nyitana iguoko nigetha ndimuhoe ni ndimwirite ciugo icio na ikirikia githomo ndamuhunjiria mwathani tore turamuo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nindagucokeria ngatho na ndagutia muno ni tondu wa ndundu ino ya andu aku Ngai wa matu-ini aria merutĩire kurugamaga na wira uyu. Ngai witu na ni umateithagia na makiria ma mothe ukamekira kiririkano uhoro wa wira uria wa maheire. Na ndiye mwathani ni njui
gukuhe na kuheana gwaku tigute. Ni nyonaga ugiturathima, ni nyonaga ugitugitira, ni nyonaga ugitwambararia riria twatamburukia moko maitu nigetha mahutie na macenjie muturire wa mundu. Nindagiguthaitha Ngai undathimire andu aya, nindaguthaitha Ngai unjikire andu aya wega muthenya wa rucio na matuko maria mangi. Andu aya ni kuri kuria mathiaga makahingura mirango, nduka ciao, migunda yao, kuria mandikitwo wira. Ndahoya wira-ini wao o mundu atoranie. Ngai uro makenagia o uguo makenagia ngoro cia andu angi, naguo biacara na maundu maria mekaga Ngai uro maheaga umithio. Thengio Ngai tondu ni ukunjigua na ni ukumarathima. Ibuku riraugire twatamburukia moko nawe utamburukagia ngoro yaku ya tha. Kimaiguire tha Ngai wa matu-ini, na tondu Mwathani ni kumiraga maundu maria magiaga mbeca cia andu. Ndahoya Ngai wa matu-ini matigakore andu aya. Andu aya matikarware mirimo ya kumakomia thibitari. Andu aya matigacemania na mitino ya kumoinanga mature mehangitie mbia ciao. Andu aya Ngai ciana ciao itigacemania na ugwati ungituma Ngai mature mameretie mbia ciao. Ndahoera andu aya safety ira yumaga moko-ini maku. Utuku na muthenya reke magathiaga na makahunduka. Ngai wa matu-ini mbeca ciao ni cia kumaguna ona kumaguna micii yao thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio ona Roho Mutheru. Uguo niguo ndamahoera. Amen, amen. You are blessed of the Lord. May you have a prosperous new week in Jesus name. Situwapigie makofi mengine.